Mesan ene wo adinsia ewo attention TV so dia na ebusiafo won subscribe like comment and share emame nina ni sen ene na ya te se e kan na koye se Queen Afia Schwarzenegger esanso edin adopted child na oye girl no akobibia na obo nina ene sen kamia koye se Afia Schwarzenegger kwa edikan kwa adote akola yin se bebre ekroso bu na so edigu so na se kamia koye se abaye bi so social media se fe ne Linda na one eni senia esem eba se one Afia Schwarzenegger enya ba ko mienu bi kekan na we ene kamia koye se Afia Schwarzenegger esanso de akola no akọ na Afia Schwarzenegger ababonten abekasa wona abaye bi so efe ne Queen Liwe ono so ababonten abekasa afa ho a wo kire ma kire se Queen Afia Schwarzenegger ne botaye pa wo de kwaje akola ne de na enye so behwe ne kra abaye eden se mebre ana tudwa yoko nenkutie ne emba. I made up my mind. Me say me ya dia ma no me ya bani patire so. What you make up? And she mama fie biem. I wish her so well. She still lives in my heart. I pray for her. But that will be subiano. San no me no embre ni paso. Me kofane ba. San paye no ni apam na me nyame akon. It will not work. She's not coming back to my house. I have returned her to where I picked her from. All I was doing was to give that innocent, beautiful girl a future so that men will not take advantage of her. Eda bibi boni beto akolana obesubia sanome no enkolinda kwasia no eni obi bia obi na no had something to do with the adopting of that child. Enkomoso oh wait be so akọ no akọ. I won't be checking up on her. I have washed my hands and I have moved on. You understand what I'm saying? It is what it is. Poor child. They should have thought about that poor child before saying everything they had to say about me. Sikana na nkapada nya afran seslen ena adza na nkapada de yabofra no afran ne krampe o yototo bi cheap afran shira no ne krampe na aye wadwe nhilamba no wotamte ho nhilamba no wontamte ho it's one ampa na leka ne de afran do na akwa kafan it is a do afran akwa kafan na so obi criticize no like kan ho sam kira afran a another afran ebusuafo a Ibadi no su kwanda ode za afran ko yototo bi cheap abadi no su kwan de ode za afran ko afran so ye janka sade papa na ne maame na wewa sama ne wa ma okwan yo de fa afran ka ye za ode nye ne ye yototo bi cheap sama ne wa ma okwan de fa afran ka ye za ode nye ne ye Ghana for ye mo framo and for your information let me tell you me many some me many di wechi maka cha Ghana ha no meba ba ye bia meba ba reply ade pena wo ba pene ye kwa kafani ya wo adopted child ya asay ya friend my friend wa pro de momaya wa pro de nentwina ma wa pro ama free ya pro man sama nyina nenemu meaning enum jot wa frenanyim enum se wa frenanyim sabe ka fred wa kosua don kuma wo twa de todo e wa frenanyim aba nse na ebusuafo amavan aba de nti na one de na ebusuafo won be mafan no no do de wa to nchen it means afro we na ka fa no e kon na pede za afro we fa do no nyame abem nyame aman jeje madam keep quiet. No what's the baby what's obi na bottom de wusunsum finu wodi wa beyidi and a won dre na modo no e za capture the so na da gine enum nyam akan wo enum nyam ho ana what's obi ala e na bottom de wusunsum fi na wo beyi no e za gine enum nyam akan wo enum nyam ho ana obi enyim da panane de ase ni image ase na enum nyam afre no onye favor bio evil woman. So lechman drudu. Abazepa na benya. Abazepa na benya. Ah, madam. Abazepa na benya.
Jamele ye no obiara nyi ho a sabe kafra bo akafa ne ba na ba ne ba ye ne kama na oba ba jeban afre we kwi apeda de ne fado yati boys wo be James True darling ne ba okwa ekwo dam na ba ka che Ghana fo wanyim na egu ase ja Ghana fo me enyi he ho na wo nsem na Bible so aka duabo onye ngina so no nyazo obegina empama onye nnen onye nsanu onye beebiala ngina wonzi ya le ya no ena Ghana fuel ka kira wo de obi ni ba na akwa akofa no le ba ba se ban enti ba na abusuafo beje wo ba enti ba na abusuafo we beje wo mba wo de no kɔ obi enyim de pene ide ne se srade obi enyim de yisu kafa ne de ide ne ba ba se srade enti madam ya ba ya yi me ya dwe yen ho nhira na abusuafo mu aye de otene mu botu ma hwemo nana no afa no nkaza arehoda ena nyambe so nti bone bi enyu olkoto afra ne da ma yan hye yan ho madam ya ba ya jeje moframa sama aka da manu da mturumu darlingfo no we adopted because you adopted madam me adopt an appear abri enyubrani wala wo de me Aha, and I'm subscribe to the YouTube channel, follow on Facebook, like, comment, and share your crown.